Ja sam izabrao Skopje kao grad i Makedoniju kao zemlju moje službe. Ja sam mnogo više oduševljen kako što sam očekivao, ali ovo je bila izvanredna prilika da vidim i centar grada, zato što ja više manje idem na velosiped po čitavoj Makedoniji i ispunjavam taj plan i sad idem malo oko Skopje. I atmosfera je ovdje fantastična. Možda što se tiče i nekih drugih stvari, bio tu ministar Lajčak, on je, mislim, dosta ohrabrio Makedoniju da nastavi ovako na tom putu i mislim da idemo dobro i u oktobru završimo posao i poslije se družimo još više što se tiče ulaska u Europske unije i sve te stvari, ali Severna Makedonija je za mene moja zemlja koju sam uvijek želio.